ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladaan kemasan post MA bat ke berpau baha ke kod admission nak kebentar ke nursing and paramedical course yang jingtip berkampanya kol hai kini ke number harum. Ubah John F. Kharshiyeng, Chairman Jangka Grand Council of Chief of Meghalaya, Advisor Jangka Federation of Khasi State, Hakat Poitri Ujemang Arajar Posau, Ulabatai Bnia Bin Babin, Haloka Duler Yasoy Hapadengis Im Jangki Makhasi, Bagasorkar India, Yakula Tip Kom Instrument of Accession. Hakat Jingalang Blapin Long Daga Khasi Department, Jangasid Admins College Shillong. Kajing ajingkran juga John Kharshiyeng halo kani subjek kalong bagi samla puli jang khasi department ke college kenyo ke jingtip ke babanya halo kani ke tuler bapenya so syaka doba India ki hima khasi hadi ke jingyo lai lo jang kari India na ke jing sencha jang ki phareng hagari ke sngi laplat pai baru ya kamukjin arajar pusau blai kerteng karinsan thop kharwei lasakhilang du principal in charge jang college brother Simon Kelo Uhead jangka khasi department ng Babu BS Basan ke Dr. Rosa M. Maulong bagi samla kuliah jangka college. Gila sam pusau tuli kihima, terus janjian sebabkan kami tuli kilaka, setiap kirong kilaka, sendiri kirong kata tuli kilaka. Jadi si kata si pun pipin yang baik hak, nidon kat kendai tuli kilaka setiap. Kata tuli nekini ki sam pusau Kihima ilaka shani shari khasi. Katmu tuli negeri kisam pusau kihima ilaka shani shari khasi. Gidei kita ki bayo ya kadang khasi states. Katmu tuli kita. Te kidon kuba apsa. Na tagara 25 khasi states. Kibala yo ya kadang princely state ringkan baki sanspa South ki princely state jokan India baru. The baru kita ki princely state, baru kita ki princely state kita jauh. Lalu stang kini ki khasi state sebenarnya berapa. So baru berapa kini ki apsa ki bala yo. The mana masai kini ki dulu. The Tidak absen pun ini di khasi states tiba yo yang nikah kertan. Bak kesokan India kalau krek banmi pareng atau krek banmi tiwong ai pareng udah le dagang ai. Dia mau pareng nalali mau bagang takut nalali. Pareng udah le dagang ai. Kadang dagang ai yang ke Government of India Act 1947. So tu wongba nadu ka khasau tarik August nadu tentakan Pakistan dan Mino nadu khasau tarik August nam don jingkit create issue all treaty lapse all engagement all sana kila lapse ka put te hari kata ya ke India part nadu khasau tarik August baru kijile jonga bat kijile jonga ki jinya soi jinya te lakut lax ke kerehanta bakarika mo kerika kawan saboi junta kalau ngada lakut kijing sencha to pare kini ki hima ko India ke te kadang option iki ko benko ki ne lai lut lada ki kwa ka ba Kini menjur banyak tahu di India, ada kiwa. Lagi, bapak kini semua Asia ke Pakistan. Nama nak menjur banyak ayah, mau berfiak yang British India, apa yang ke Pakistan ke India. Suaka April Januari tiap bulan you Chief Minister, empat orang Chief Minister, empat orang Premier. Ini orang Premier kuat. Ini Premier Jakarta. Maksudnya ini kita. Kemudian jom kamu buat jom kita draft, jom kita assembly parlimen itu jom India, apa tidak tahu.
Inga susai kejingkaran jauh. Tangkap kan susah kemau kejingkaran jauh. Mudah budi ukuran kuni habo kata kepalian. Wangsa damar kai kebaca. Kalau ada empat sakawai akan buat naga jai pari jumi empat gaong toging warna dakar seksyen. Kita buat harjumut juga jiwa sakit juga lalu jenggelam kemat juga asam. Kalau pendokan jai pari jumi empat, kamu lagi berkamlah dakar seksyen juga kamu akan dengar. Betul bukan kita. Henry ini premier, ukudau ini gapoin, berkadon nak kerja jom kita biar jom kepala. Dua budi. So ini kita kasih years bila syak penyiar kedam syak seksyen. Dia kaba beberapa minit slow ulah perform macam semua. Henry kata ikat constitutional anomaly. Ya kami kita. Hadap taksi malah kio kegerisan bahul berkeran pernyataan dalam rekam di perok. Saya tahu berarti gue lara tu. Nggak perlu hadap taksi dalam constitutional anomaly. Kadang kerja juga hak konstitusi juga di India, hak berdiri berkapang juga di states. But berdiri bawa kamu kan, nalasi jadi pembesaki serta baru premier kemudian chief minister juga asam hak terkuat, wah kerja juga. Toh perbuatan lebih bakal lo setuju, lawan pimpinan berubah. Dan mereka ini yang semua maupun pang memberi kemungkinan orang. What adalah kami ke Constituent Assembly? Kami dengan tisu. Nama apa? Mat kami kejengkelan jauh kami tidak dalam kreat menunjuk yang akan kita Constitution di India. Diorang buat orang kalau di report banyakkan depan. Hendak ada dewan konstitusi yang kejeng mahal. Bah ini distrik ibarat tapor di tapor distrik. United hasil yang jadi resmi. Kadang aku sama di states. But ini kita don kecilnya kebaskan pada India. Layar soni ke instrument possession kebadan tu buat kendor. But the chief mo, si orang chief kita accept kita pernah ni tu. But yang katanya agreement lah pernah bersama India. Orang harus kasih people kila serve dia. But mak pada isu kita berdiri. Henry yang kerpan, yakin di Nawi Kemat, Parlimen, banpet bakal banpet yang ada kacau kok, nak kita kasut kesan juga yang ada. Jadi kita very valuable points di statement dulu. Saya Muhammad Sallallahu kalau beri dia waktu itu aku berdoa Malaysia ini pahami bahwa kalau Malaysia jadi kasih states kita agreement banyak orang kalau tu lihat in the third meeting ini ke terima kasih boh saya kerana aku tu kopor boh si kentin kau kalau dia lagi berasal dengan apa ni jika soy itu cuma dari Muharram, dari ka session dari Masara, dari Jumhairim, menerima fikir konstitusi sanspa di pusat ini tu, ke ilmu ini bahaya mak di India. Tapi kalau naik tahu tam states, jadi hima kasih kita deport, hima kasih kita deport berkata. Kerana cinta juga kita lembur. But mar-mar hi lahir ka kumpul negeri sendiri. Balik bersuh, berker kumpul bekerja. Nomor sokal asam push lah kerja agenda. Malah itu karena itu menilai bagai selhet distrik lah asam lah negeri. Mata umi sini kasih setiap malah di distrik lebih berat. Duh kalau anak problem yang besar. Jadi ingat aku pressure cuma asam
ano udah kami ini kedua juga kita kasih schedule berubah shift lagi ini hok copi ni dah but masuk kan masih berpuni ya kita tim jadi reverend JJM Nikosroy kami yang kami reverend Nikosroy harus jemput nama apa sih berpuni ikut cuci lah puni bunyi ikut cuci bahwa hakan udah nama long way ni kita dalam kamar bandawa dan section. Bapa sekali ke constitution di India, mo baru di Sanspa tam di princely states di Patiala, Jaipur, Jodhpur, Tripura, Maharashtra, tu baru yang jatuh. Kayak kata, nama kami ke instrument accession. Bagi bayi kita baru Sanspa setiap tiap sore, kita hafal saya sampai di dunia. Kayak kita dulu, mana betul? The instrument of merger, the dunia ban pendamnya ini. Kita hasil terus kita terus bersoi yang hasil akan the merger. Konta, dia kan, artinya Januari kita kena cari. Bangkru sehingga kita kasih dia, sampai dia hari itu ada board ada pension apa? Nak cek harga dokumen joki. Baru kini kita kasih dia, yo pension. Maraja tu pura yo Laila, harga apa? Bodoh besar. Maraja partiala, hamaga tiga khamne jumyo jemi revenue yo ado hak yo bak setiap harga ko but kata yang ka privy course mo kalau buka pension kita ini nama keluar di mana jo but ini ada statement yang bahas setiap cara lain mo hari ini tu ni akan yo purno sama de sama uru hanya punya kedua uru yang kerana buku Islam kena pandai bawa kasoka kali berbeturkan supaya dia boleh mencegah ini. Jangan lalai kahmat kunci uru buat perih gini jangan kita kecil sini kerana juga. Kali itu kali gue bawa masukkan mau ni tu pi bahas kan araja lai kasih dan hol PSU dalam pelong begini pi. Lah bertengkar dia menjadi sekonsum. Lalu kerja kita harusnya berjalan. Apa kita kuat dengan buai ini. Aku berakhir ya kasih jauh paling berlif. Karena buai terik punai. Risau. Kakak ni kepor dalam Presiden Pak Samuel Jua, Pak Dani Kriya. Dan kerja isu Pak. Kuat ini bertemu dengan Jika sukulan menyetui pipa harian kata berjaya apa aja bertukut syarikat keika long status mata kalau bahkan National Commission for Scheduled Tribe kalau paham yang kejumpa siapa supaya penurun yang ini dikendor untuk dikasih states sukulan bahawa yo ingin dikarai siapa ini kedok sama deklarasi untuk ini cukup tadi kasakut hakmat dari India. Pak kasakut nomor ni dalam keempat ini kemat juga jadi berkeran ini. Dia kata apa yang orang ini dia yang maha contradiction. Nama kau ini kecat kena orang ini, kau kecat kena orang ini. Maka sasnya orang yang jadi juga, orang media juga election kejap ini. Aku ini dia bagi baru ini bagi jadi kamu lah, dia bagi jadi kamu. Kamu ini so naso ini Malaysia ini ia kayak beri kayak religius juga kayak beri ke political establishment juga kayak beri lada ni di kadang sekolah lada ni lah kalian dia kayak ke bapa long kumentan ke constitution India ini berkelat no ILP ini berkelat no kita kami juga wajib ini masuk lada mau dan ke bawah Break up.
Bigyan niya ang ikuha, nilang smoke mo siyang steer. Kaya gano'n. Naman midon ka niya Jesus siya, kapakampat siya. Tingnan so pa daw ba, nila yung budin, katbang nila, ang ibon siya. Bak kasa aki pateng, kasa aki bok, may gerabak, bakin ang pateng. Nada cinta kita pergi ke street Islam. Apa bagi pakas ke action sama beli, cinta lok kuih kulir lebih keren pusat. Kita tahu mesti orang kompara dong ke limitation harga MP dan MLA. Kita limitation. According to population kita ada limitation. Tengok Dr. Bukul bahwa uji minister atau mau beritahu minta kaki ke limitation dan berita ke district council. Siapa ini? Apa Khasi Hills District Council? Kalau yang mesti apa? Like way dia. Kalau yang beri apa? Khasi Hills. Siapa ini? Apa yang beri apa yang mesti Khasi Hills? Garb Hills. Apa yang mesti? Lagi like yang mesti? Apa sah yang beri? Cuma kiduna yang beri like yang mesti. Gentle Hills di Gunung Dokter. Life over di situ betul betul. Realize kita. Tengah ini contoh ada ini ada education. Konstitusi hasian sekarang absal life over aja MDC and MLA. Population MDC apa Gentle Hills sekarang tak sah aja. Skim lese ketujuh kini jemput ketujuh. Sebab hamulah ni susu orang ki kampung bagi कि employees of Gentle Hills district double capacity. ये एक statement जो chief minister बनाने जो kita ni kerana big program. Nyawa MLA yang Gentle Hills, like for MDC, Arkusal MLA of Garb Hills, like for MDC, Khasi Hills dong, like for MDC Arkhundai. Tengok orang mesti baladaya kata ni population issue di London, Chispa Arkusal ki MDC. But yeah, logic Gentle Hills, because for every 4,000-5,000 they got one MDC. It's a very small gathering today. It's a very small gathering today, but it's a very momentous moment. So put your hands together. Now, having put your hands together, I will tell you for what. You know, Sir has given me a copy of his book of 50 years. 50 years of where you are traveling from. And we don't want that 50, not even 1 second of that 50 years to be forgotten, sir. And they tell me that this book is also a helpful book for history honors as well. So, you know, all of that, and the way sir has been able to share his own personal experience, because most of this sir has lived through it. It's not that he's talking from theory up there. He's talking from his own personal lived experience of how you need to claim what belongs to you. Yes or no? Yes. You need to claim what belongs to you. And let me tell you one small thing, one very small thing. You know, it hurts my heart when I see very few are opting for Khazi as a subject. Khazi honors, now if you don't, see, you might think Khazi is difficult, probably it is, and having Sir Bobby sir as HOD is a big blessing, it's a big blessing, but you have to be able to cherish everything about you. Everything about Meghalaya is beautiful. So put your hands together, everything about Meghalaya is beautiful. You might say, brother, it's so easy for you to talk and say, do you know our problems? No, it's not about the problems. You've got a history, you've got traditions, you've got things where, you know, let me just tell you, the most important word I see about the Khazi society, right, okay, is that you care for others. You care for others. You will not let anybody fall apart. You care for others, and that I've experienced, okay, not just here in college, you care for others. You've got to care, as we say, more of a motherly heart. Meghalaya is more motherly. I know for you the mother in the family makes a big difference, yes, definitely. But that aspect of you, please do not let